sada već vidjeli smo ovo što je Tiranska platforma i jedan deo toga što je Zajev iz SDSM u svojoj kampanji imao, jeste zapravo ustavno redefinisanje Makedonije u smislu uvođenja pune konstitutivnosti Albanaca i na neki način pretvaranja Makedonije od jednonacionalne države Makedonaca sa elementima za manjine, gde su Albanci za 25% nominalno najveća manjina, u nešto što bi trebalo da bude situacija u kojoj imamo dva konstitutivna naroda, Makedonce i Albance, gde bi albanski jezik bio ravnopravan, odnosno zvaničan na celoj teritoriji, gde bi se već nakon sljedećih lokalnih izbora pominje se formirala i neka vrsta zajednice albanskih opština, dakle u zapadnoj Makedoniji, koja bi bila osnova zapravo za građenje sutra federalne Makedonije, a to je osnova za sutra cepanje te države.